kodwa imbono ayifani. Uma ngabe sengihamba mina ngihamba na Bhuti Msizi ngapha. Bhuti Mbongeni mhlawumbe ngeke sangibuka kahle. Uma sengishiya Bhuti Msizi ngiya Bhuti Mbongeni ngapha. Bhuti Msizi tobona ngathi senyaminyane. Kungcono sibhaleni ukuze siprotecte leyo ukuthi lo winile silala kuye sonke. Yebo. No comrades. Ema comrades onke o5 laphakamile akhuluma into ezimbili. The comrade lokuqala likhulume ngento ya option number 2 ukuthi bacela i-system lesitoyisebenzisa kube i-secret ballot. Nana lamanye ke ngicabanga silawu 3 noma lawu 4 asekhonde umbono loyi-1. Kwase ukuthi the comrade lelinye lakhuluma nge-influence of alcohol. Lithi comrade Siphazamisa ngenxa yakho. Before ngiqhubeke ngiyabonga comrade unotify ngaze ngikhohle comrade. Ngicela uphakame comrade before ngi-address. Amanda. Angibingelele ma comrade. Ngingwamathenjwa. Ngibheke igama. Ebovini. Ngithi ake ngiqale ngale ndzaba lesesikhuluma ngayo ngiyajabula umnaka thutha ivele la sesiphelele sonke. Ebovini sikhishelwe ngidolibeka angeke ngibeke ngopolitical ngidobeka ngesintu kona sitoyiva kahle. Sikhishelwe sihambele lesimenyetelo egroupini ukuthi kutoba nesihambele lesitosifikisa siyokwentani siyosikhethisa. Safika sihambeli bekunemaparty kunemshado ngapha siyangathi nelabanye besihleli silinze leyo sihambeli. Sesaqasha imoto yafa endleleni. Sahlala seyifile imoto salinda sihambeli. Masifika sihambeli. Selokisihleli thina sisodwa. Sivele nje thina ngoba besathi ukuthi siyaphi. Sisahleli nje ngoba bekushiyo ukuthi besingu26 bese wase26 isikhathi leso. Kodwa la besihleli nabo besingu21 nabo. Bese sivele sesishilo thina completely belethiwe sifisa nje athatha sinokubambelela thina. Asivoti thina asinokutshela ukuthi ngibani nabasi vele saphamisa nomntu simphamisa uthi. Ngokuqala into okubeka lokho sinje sivele sathi nje ngidumluta futhi legama ngoba angisabi lokusho. Uthafika nje enobhala uthi thina hayi ungabambelele ngayicishe nemoto. Angiteba sangifuna ukuhleba ngihlebi. Yebo. Sisengayicishe imoto tholeni. Hayi khona thina sihamba namkhombeni Mbongeni. Ayicishe imoto. Waba khona ke ngokuthi uthunyiwe ngithanza into la entini. Akakuthathanga lesikushilo ngoba vele bese simile sihamba athi nathi cha ngiyacela ikhona loyi-1 lothi ufuna kubeka. Wathi asimlaleleni loyi-1 ufuna kubeka ngoba nesithe niqedile. Loyi-1 athi thina besingekho. Lazi ke ngi2 3. Asibanikele ilungelo bakhulu. Sabanikela leyo ndlela ukuthi abakhuluma njengokusho kwabantu komuntu lothunyiwe. Baphakamisa le ndlela baphakamise ngayo. Thina besivela singileqaqaba lelimthondwane ngilisho sesimela nje thina. Baqhubeka nento abalabanayo ngolungelo labo. Baphakamisana ngendlela yabo. Waphinze futhi wathi okay sicela ke lamagaba lamabili baphakamisile manje. Sicela bahamba nalo Mbongeni. Laphinze yasuka le group lena ehamba lapha. Basala ke labantu la. Anginongena ngokudla isikhathi anginongena ngekule influence ngoba mina ngokwathi kwami ayibithwa leyo nto leyo uma ungenayo into lokukhombisa ngathi how many percent ngathi ukuthi ibithwa umuntu l% ngomuntu othi mina ngidlile ngidokubutha ukuthi ubona ngathi ngidlile ngoba ngeke ngathi ukuhamba kanjena nje mangathambela futhi ngeke ngathi ukhuluma into engithandayo kodwa umuntu okutshela nge% ukuthi how many percent lo khomba kimi ukuthi ngidlile ngidokuthola lokho ukuthi cha uqinisile
ngiloko lengishoyo Siyabonga kakhulu. Siyabonga amasosha. Mhlawumbe kule ima options bese ngiaddressile ukuthi ema members la u4 bekaphakamisa ukuthi asebenzise option 2 lokuyi secret ballot voting. Bese ukuthi uComrade lakhuluma ngeinfluence of alcohol. Ngiyacela amasosha. Ngicela singayimbathisi le. Yeah. Ngifuna ukuthi emkhontweni uyakushumayela msholozi ukuthi umkhonto asiuhlonipho suphe sifuthi. Yes. Angikusho kabi iComrades. Nami le ngisonto ihlalele khona ngiyadentela kwami eceleni. Ngiyadibekela emantami nje ngitentela. Kodwa into lesatshelwa nemkhontweni ukuthi uma wenta lento yakho utentela ungahlala ekhaya utentele kahle ugqoke isikipha somkhonto. Kodwa uma utoya ku public area ugqoke isikipha somkhonto utholakala ulele ungasakwadi ngisho ukuhamba uthunanta sithuthi sesiqele. Angikusho ke Comrade ukuthi ngigceka abantu lebaphusayo. Angikugceki utshwala ngoba wadi noma nami ngiyaphuza yini. Kodwa ngizama ukuthi Comrade ngoba liComrade libute lento kufuna ngiyiphendule ngokweliqiniso ngingayithathi ngokwesayini. Ukuze sonke sikwadi ukuthi noma bengiliphi iqembu lepolitiki kuba lihlazo uma sowuthola iComrade le-ANC lele kuthiwa nangi Ramaphosa uvele ngelikhaya phela esikoleni. Lele lapha esihlahleni. Yathi ukuthi sithini abantu bemkhonto ukuthi uyabona lokho ANC kwakhona. Nakithi masosha basho njalo. Ikhonza ukuthi masosha as much as loku lakushoyo uComrade sitokuthathela phansi thina sibuye sithinze. Kodwa kuliqiniso ukuthi kumele siuhloniphe umkhonto. But akusho ukuthi kumele singakiphuzeli masifuna kuphuza. Kungathi masosha uyayathi msholozi uma ufuna ukutithinzela. Ngoba skipper sakho lesinye ubese uyahamba uye esportini noma songatholakala emgwaqweni ulele kodwa ungatholakala skipper somkhonto. Nayifa masosha. So ngizama kuyisho ke Comrade ukuthi ema decisions emkhonto ukuthi mhlambe nifike navota nahlala kwentakalani labanye bebaphuzile noma bangaphuzanga. Vela yikho indlela yokuhamba sifike sibacheck ukuthi uphuzile ngempela noma wakaphuza. Kodwa yona ithi kumele sihloniphe umkhonto uma ngabe siye emhlanganele umkhonto siya nokuphuza singasigqoki isikipha somkhonto. So ke lapho masosha ngicela ukuthi ngikhondeme leyo akusiyo into le right masosha. Akusiyo into le right. Kodwa emkhontweni akukho lokuthi khona uma sesikhetha bantu lebaphuzile bangabi khona. Ithi noma ngabe baba khona kodwa abafike bahlonipheke baphindze bahloniphe emhlanganweni. Siyente ngendlela. Khona lomunye losuka aphuzile kodwa usuke emqondweni ufunctiona kahle. Aphuzile kunjalo. But ke unkokheli uyabona bengikwelapha uma uyi-understandile inkulumo yakho. Bengilapha onke ama-Comrade uma angithi kukhona ama-Comrade bangekho itolo kuma-video. Angithi kukhona ama-Comrade langakabi happy ngeprocess lento ema-video kwangangena umle bamfunayo. Namhla bakhona. Ngibeke ama-options lawo 2. Sine secret ballot sinale. Lo langakabi happy ngeComrade lelikhethiwe. Utokuya phela kulela lifuna namuhla. Lo langakabi happy ngeComrade lelikhethiwe. Utoyishaya phela secret ballot ashayelelwe lamfuna. Ikuphi inkinga la? ayikho So Comrade ngicela ukuchecka ukuthi angithi si happy ngalento lengiyisho. Now sithatha into ma-Comrade khona uComrade umama la ngivile inkulumo yakhe ithi kufanele konke lesikwentayo la ungayihumulate ema-Comrade. Ufanele konke lesikwentayo la ungayidali izondo ngama-Comrade. Because mina ngiComrade Moscow nana uComrade uMbhamana mangabe bengikwethemba Comrade bengikwethemba ukuthi hayi uhamba nami mangabe sekuthiwa siyavela kanti naMbhamana umthembisile nami ungithembisile uma sengithi ngakuye ngala na Comrade uMbhamana kuye ngala utoba amancika wena uthi uyangakuphi ngoba nami uqambe manga kimi nami uqambe kodwa uma utothi
hayi mina nginesiphinzi lo bengikwenza isitolo nalapha ngizokwenza konza khona kodwa le ithi uma uthi ayike ukuze angaboni uComrade Mbongeni ukuthi bakhona abantu sebangijikele ukuze angabona uComrade Msizi ukuthi bakhona abantu abasebangijikele utobona ngema numbers uma siyasikripa lo kodwa uma ngabe uComrade Msizi ngicela kuqala uComrade Msizi vele laba imagery no Comrade Mbongeni bengicela ama Comrade engaphambili Viva con viva! Ma comrade! Patwam! Kancane nje. Nakho engicela ukuthi ngoba bazalwane fayise ukuqonde lo makhona. Ukuthi ngithanga stress lephuzu elisho baba umphathi wethu. Ukuthi asibeni munye. Abo manje understand kahle la. Ngiyacela comrade ukuthi sekuyi final spot manje. We are on final spot. Lapho khona sikhipha khona i-candidate esiyethembayo. Esiyibonile nesiyibona wakhona manje ukuthi ingasenzela. Yebo. Awuthemanga? Ngisho nangesenti. Awuthenga ngisho mhlawumbe ingene ke. Yebo. Noma njengami nje ithutha ikhokhi noma ikhele ikhokhi kodwa uhambe eqinisweni. Ungamgxeki ukuthi umuntu lalela. Ngoba mphathi baphathi bami nami baComrade uyabona once kwalimala ekuqaleni sisaya this is just minor election but it's very important sisaya kule nkulu election manje sesivotela manje leyo council uma sizoyikwegwisa la from the start vele phezulu yonakala kanje leli phuzu alibekile lokubambisana lokuba munye ngoba uma sihlukana phakathi izitha sizosinqoba yebo la silwa akangibaqala silwa neANC lezo yebo selongazalwa angikaze ngibe kwenye inhlangano politics belonANC kodwa ngeyizathu uma uzume esasakho umkhonto wesizwe ngathi no kade ngiqale ngikhala kungalungiswa let me tell ngabuya nga njengamanje ngilapha ngothando lami lonke uma kuukuthi yilona omunye engamazi ngimazi wangihlala nabo angihlala kodwa fanele beqise ukuthi ngoba bazalwane once is divided we fall sizokwehlulwa our enemies azosehlula but united simunye we stand and divide and defeat our enemies. Comrades nayindaba lokuqala ngokunibongela ukuthi iward inethembe ngiyathemba futhi ukuthi khona kwenu into oyisebenteli iward kuba inkunzi ke leti mbili njengamanje lokumele tibambe iward kusho ukuthi umsebenzi lo usihlalele emaComrade mkhulu into le nto ofisa siyenze kunalento esikhipha lo sihappy ngayo Comrade wabili ukuze siyenze sibeke nawo manje okay maComrade ngicela ukuthi le team yami lesebenza la ayiqhubeki ngentela umsebenzi ngicela sicheck attendance register Comrade ukuthi inabangaki lokunye maComrade sozama kushesha kuthiwa
ukhona ema-comrade melaphuma ngathi ayocinga kanjani. So ukuze singagcini sivota sesing-5 kumele sizame ukushesha. Sibeketele nje kancane comrade within 30 minutes kube sesiqedile. Kune process ke ma-comrade lengicela ukuthi la ma-comrade lawo 2 ete la ngaphambili atokwenta tifungo letifungo ma-comrade tithi mina ngagcina umhlangano omkhonto uba yi-1 awubi ngi-7 emhlanganweni oyi-1 la ma-comrade lawo 2 ngokwakhetha kwenu atokuta la ngaphambili atopledger atokwenta tifungo tekuthi mina njenga-comrade umbongeni ngomezulu mangabe ucomrade umsizi aphumelele mina nendlu yami siyosupport ucomrade umsizi afunge laphambi kwenu nocomrade umsizi kanjani athi mina nendlu yami uma ucomrade umbongena imeja manje mina nendlu yami siyosupport ucomrade umbongeni singaboni kusasa ucomrade umbongeni asaluzile asawuvula independent singaboni ucomrade umsizi angasawinanga asawuvula independent lokhu ke ma-comrade ngicela kunika inkundla nite ngaphambili noma bengibani angaqala ngibani ukuqala kuqala qale wena comrade Manda uyampinela lo mpalampa mbona ngoba ngimfisha Manda qina what 18 qina qina what 18 qina qina what 18 qina Manda Manda njalo nawe thandiwa Manda Comrade angisho lokhu mhlambe phambi kwenu mina ke umuntu okhululekile very flexible person futhi longenayo ke ishito le yebo hlala kunye nje lokhona ukuthi kufanele sonke sisebenzele what 18 lokusonke into pledge la phambi kwenu ukuthi mangabe comrade umsizi bese sixoxele kudala naye ukuthi mangabe angiqumba phansi kanjalo mina nendlu yami sakwenza njani comrade support manja Viva Mkhonto viva 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 Zuma viva 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 Msholozi viva viva Manda Manda ngenze umuntu la yafunza iBhayibheli lethi livile Nkosi lapha eBhayibhelini uqala kuhlanganisa ukwesaba uNkulunkulu bengufundzile eBhayibhelini ngifunze ukuthi uNkulunkulu akekho khashana kula uthi uNkulunkulu angidale umuntu ngomfanekiswane wakhe lo ngathandwa umuntu lo ngathandwa uNkulunkulu angikwati kuphuma ka-ANC ngiphindze ngibuye ngitodunga into lenhle kangaka ngitokhuluma emagama akhulunywe ngumzala Philos ngicela kumphindze comrade cousin yami lalela buya lapho khona into lekusafuna sicale siyifundzise kunento ngisafuna siyifundzise kancane comrade i-cousin yami kahle la asile ngokuqala lo awuthi ngiphindze futhi kahle asente njani comrade asile 2 comrade lento ye-division okay kunabo bane badzala lento yokuhlukana phakathi comrade awuthi ngiphindze lento yokuhlukana phakathi comrade la ku-MK kusuka lamuhla senginike phakathi ke manje kwami nanawe umzala awuthi ngiphindze futhi comrade lenhlupheko okay lenhlupheko comrade lena ebhekene nayo la lento comrade lena seyincike kunani hour lokugcina nayo yebo yabona hour lethu seyincike kulo yonke lento kuyakhulunywa
So mina lo ngiyasho lema comrades lawa ayathi yabo ayathi ngisho lama comrades asibembungweni lapha bonke ama comrades asibembungweni athi into leyi-1 sithanda i-MK sifuna ukubona i-MK iphumelele kwesibili sifuna ukubona i-ANC ihluleka sifuna ukubona i-IFP ihluleka sifuna ukubona i-GNU yenta njani comrades okay into lesesiyifuna manje lento seyincike kimi nananku ngumnake sike sahlala kanye sihamba kanye siyafonelana thina naye sobabili asendi njani asi ake senze comrade mina naye sobabili asendi njani asi so manje into lesesiyibhekile comrade okay ngicela ukukhuluma kwesibili angisho ukuthi ngiphazamisa ema-comrade lento ayingabi ngumoya wethu ukuthi si-divide sehlukane phakathi uma mina kwenteka ngishawa votes angeke kusekwenteke ngitithole sengiyi-ANC angeke ngitithole sengikhampeyinela naleli inhlangano angeke ngitithole sengihamba sengiyoba i-independent ngalelinye langa because comrade lokuhlupheka lesikunayo kudalwa ngilokuhlukana bokhokho bethu balwela kukhipha amabhunu abone amabhunu saseselukile abuyisa i-GNU wawathi sikuyoke khona into ekuthiwa i-GNU so comrade yonke into lesiyentayo sonke sikwatile tinhliziyo tethu tibuhlungu tidabukile ngiyakuthembisa ukuthi uma ngiphuma wonke umuntu ongithandayo noma ngabe kuthiwa sengihlulekile mina angalenti liphutha lokutholakala sajika abuyela kabhoko nakanjalo because into lebalulekile la ekugcineni kwakhona ukuthi Zuma abuyele emandleni sitokwathi kuba nema-FDP sikwathi kuba nemanti sikwathi kuthola yonke into lesiyidingayo ngiyabonga comrade